Evo, gore piše zašto snimam igre. Da pobjegnem od stvarnosti. Stvarnosti koja je pregrozna za mene. Ne znam više šta da radim. Pokušavam eto sad snimat za YouTube. Kad već imam hrpu igri. Barem malo se makniti od stvarnosti. Koja je pregrozna. Koja je pregrozna. Prije eto 11-12 mjeseci brat je doveo pse. Našao ih je pored ceste, neko ih je ostavio. I doveo ih je doma. I eto, na početku je bilo sve ok. Mirni psi, naravno. Lijepi, slatki, divni. Kad bi to barem bila istina. Kad bi to barem bila istina. Evo, zadnjih 7-8 mjeseci ja uopće ne mogu spavati. Zašto? Zato što laju. Dan, noć. Ne biraju. U 1 ujutro, u 3 ujutro, 5 ujutro, 6. Nema veze. Laju, divljaju. I to nije lavež, normalan lavež, nego divljački, ko da ih kolje netko. Pa sad zamislite kako je to ujutro, koliko to odzvanja po noći. 1, 2, 3, 4 sata ujutro. Mislim, tko može zaspat pored toga? Tko može zaspat pored toga? Mislim da bi svatko izludio. Znači, mi tu ne pričamo o normalnom lavežu. Kad neko prođe, lavež ko lavež, jel? Nego divljački lavež. Znači, ko da neko želi provalit negdje. Ko da, ne znam, svjedoče nečem prelošem. Toliko divljački laju. Pa sad zamislite kako je to po noći. Eto, brat se u međuvremenu odselio, otišao je u susjedno selo. Na njega glase psi. A mene i mamu tko šiša, jel da? Mi se moramo brinuti za njih. Ne znam, stvarno više umoran sam od svega i ovo sve je ostavilo traga na meni. Ne znam, eto, možda čujete lavež vani. Ako se i neće, može i bolje. Jer pregrozno je. Pregrozno je to doživljavati svaki dan. Dan, noć, svejedno. Ne biraju. Danas sam evo mjerio tlak i on mi je 173 sa 100. 173 sa 100. U normalno vrijeme je 150 sa 100. Znači evo, stres
nespavanje, pa samim tim ne dođe i razdražljivost. I 100 drugih problema. Jer zamislite ne spavati cijelu noć. Umoran si. Ili umorna si. I želiš odspavat, a ne daju ti. Doslovno ti ne daju. Jer čovjeku za san treba mir. To će svatko reći. A ne buka. Jer sa bukom ne možeš spavat. Ajde, po danu može nekako preživjeti, ali po noći sve odzvanja. Eto, i na selu nema toliko zgrade da može prigušiti lavež ili šta god. Znači sve odzvanja. I eto, i danas sam opet stavio na Face objavu i naravno da mi se napalo da je u meni problem. Znači ja eto bez razloga ludim. Bez razloga sam nervozan. Bez razloga mi je tlak otišao gore. Jer šta, to su samo psi. Ne znam baš više. Volim ja životinje, ali ne znam. Stvarno sam umoran od svega i ovako želim pobjeći od ove grozne stvarnosti. Snimati igre koje mogu snimat. Ajde igrat. Ali malo i pokazat koju je igru kad već imam toliku zbirku. Eto. Godinama se skupilo to i odlučio sam sad snimati jer pregrozno je ovo. Ne znam, nitko kao da ne shvaća šta se ovdje događa. Brat se to oženio i otišao. Star je u Njemačkoj. Jedno smo tu ja i mama. Koji eto uživamo u koncertima od pasa. Dan, noć, jutro. Ne biraju vrijeme. Jednostavno laju kao da ih se kolje. Ja to stvarno nikad nisam doživio. Išao sam u Osijek x puta. I doslovno skoro svaki pas je bio miran. Sjećam se jedne zgode tako dok sam bio na Dravi. Imala je taj jedan sprud. Budući da je Drava bila niska. Pa sam onda otišao do Drave. A tamo inače i pse znaju pustit. I tako je jedan vlasnik pustio psa. I on je došao totalno neprimjetno. Znači neprimjetno. Tišina kao da je na prstima išao. Došao do mene doslovno. Mogao mi je facu odgrist. I radilo se ni više ni manje nego pas vuku. Stvarno faca, misliš da će te pojest, a eto, nije ništa rekao. Nije vau rekao. Znači miran pas. A ogroman je. I tak svaki put kad bi išao tamo do tog spruda,
bili bi psi, bili bi totalno mirni. Dok ove dvije, ne znam, ko da ih je sam vrag napravio. Znam da možda ružno zvuči, ali nažalost tako je. Ne biraju vrijeme kad će lajat. I ne može ih se urazumiti, znači ne može ih se urazumiti. Pokušali jesmo, ali ništa. Ja sam išao jedan put podragat i pas je naskočio na mene i izbio mi zub. Prednji zub. Tako da, eto, praktički dođe ko fizički napad. I to mi je to pas napravio. Ni više ni manje nego pas. Nikakva tuča, ništa nije bilo. Nego pas naskočio, glavom udario i prednji zub pukao. Znači totalno. A budući da eto nemam posao, ne mogu ga popraviti, tako da sam trenutno eto bez tog prednjeg zuba. A danas su zubi, koliko sam vidio, skupi. Ako nemaš posao, teško ćeš ih popraviti. Ne znam stvarno šta da radim. Pokušavam eto, možda pokrenuti stvari na YouTube-u. Barem koliko mi računalo dopusti. Jer isto i računalo je staro. Odnosno procesor i matična su najstariji sad trenutno dijelovi računala. Pa sad eto pokušao sam s Arkom, ali nije išlo. Crkla je ova modernija grafička i eto. Našao sam zamjensku, ali zamjenska nije to više. Tako da eto, moram snimat malo nezahtjevnije igre. Kao eto, na primjer, Almost There i tako dalje. Jednostavno moram pobjeći od ove grozne stvarnosti. Rekli su mi eto danas da sam preslab. Ne znam jel oni shvaćaju šta pričaju. Kako netko može 7 mjeseci trpiti konstantan lavež i nespavanje. Znači mi tu govorimo o nespavanju po noći. Kad evo, to jest ne kad nego može i dobra stvar što nemam posao jer zamislite dolazit umoran s posla i onda još slušat lavež koji se ne gasi do rano ujutro ili ono kakim čefne. Malo u 1 počnu pa ono se ugase, pa ono ne znam u 3 počnu pa se ugase. I onda isto ima i drugo što je isto preiritantno. Kao jedan, kako bi to rekao, laj. To sam ja tako nazvao, malo smiješna riječ, ali ono, wow, pa mir, pa opet wow. Nakon par sekundi, po noći naravno. Mislim, iritantno je to.
Na početku možda i nije, ali nakon nekog vremena to preiritantno, jer ne možeš zaspat. Ne možeš se ni skoncentrirat, ništa ne možeš. Pogotovo eto kad stavimo u kontekst da to traje 8 mjeseci. 8 mjeseci. Znači, studeni, listopad, rujan, kolovoz, srpanj, lipanj, svibanj, travanj. Zamislite vi toliki teror trpite. To jest može i ožujak, ne znam. Ali uglavnom, zamislite vi to trpite. Svaki dan. Svaki dan. Svaku noć. Ne znam ja ludim, ali ne znam kakve susjedima. Čudim se nam nisu i policiju pozvali. Jer ovo je stvarno pregrozno. Volim ja životinje, ali ne znam stvarno više. Imali smo eto i prošlog psa koji je to bio miran. Šarko se zvao. Smoto od psa. Ali dobar ko duša. Miran po noći. Mogao se bez problema podragat. Nije naskakivao. Dok evo ovaj jedan pas i to je bilo u 6. mjesecu. Znači eto početak 6. mjeseca. Ja sam već 5,5 mjeseci bez zuba. Zbog psa koji je, ne znam, prebijesan, predivlji. Ne znam, ne mogu više izdržavati, još evo pokušavam preko Fejsa malo isto misli odagnat. Pratim Osijek, vodim nekoliko stranica, pa onda pokušavam tako odagnat misli. Jer inače, ne znam, izludio bi. Izludio, jer ovo je neizdrživo, doslovno neizdrživo. Tako da evo, pokušavam sad barem nešto pokrenut preko YouTube-a. Ako bude išlo super, ako ne, barem će biti neke igre na YouTube-u koje su manje popularne. Kažem, jednostavno ne mogu. Bez računala, ne znam. Izludio bi. Ne znam ni zašto ovoliko me ignoriraju u vezi posla. Želim raditi, ali nitko me praktički ne doživljava. Bio sam eto na nekoliko razgovora za posao, ali ništa ozbiljno. Kao najozbiljnije je bilo u Zagrebu prije 3-4 mjeseca. Došao na razgovor za posao i ovaj tamo koji je bio na razgovoru za posao, sve isto divno, krasno prošlo, trebao sam na liječnički otići i kad sam pitao da li mogu Našicama obaviti, on je rekao da će provjeriti i evo, čim sam okrenio leđa, čim sam se vratio u Slavoniju, doma, ništa, nikakav poziv, ništa.
Pričekao sam, ne znam koliko, 2 tjedna. Ali ništa. Kad sam ga nazvao, on je rekao da će i dalje provjeriti. Znači, eto, ponižavanje na maksimumu. A htio sam, eto, posao i stvarno maknio bi se od pasa i malo pozitive bi došlo u život. Jer imat posao je isto jedan ogroman plus, a eto, izgleda me ni to neće. Ne znam, eto, došao sam do ruba praktički, na dno pao. I grozan je osjećaj, stvarno je grozan osjećaj. Ne znam, eto, pokušavam misli izreći, ali ne znam kako da opišem. Stvarno grozno je ovo situacija. Nisam nikad mislio da će se ovako nešto dogoditi. Da psi mogu biti toliko zli i nedokazani, stvarno nedokazani. Eto, i danas su lajali divljački. Znači, doslovno na duhove. Na duhove. Nema nikog vani. Nikog. Nitko nije prolazio. I svejedno su lajale. Ne znam, stvarno. Kažem, eto, ovi psi koje sam susretao u Osijeku su svi bili pa predivni psi. Vau, nisu rekli. Dok evo ove divljački, ali doslovno divljački laju. Ne znam, stvarno bili normalan čovjek mogao izdržati dugo tu. Jer mi tu pričamo, znači, doslovno o lajanju po danu i po noći. Bez prestanka. Jednu noć sam ih snimio kako od 1:30 do 3:30 ili do 4:30 laju. Tako nešto je bilo. Znači nisu se gasili. Ajde, tu je i susjedov pas. Ali on je bubica naspram ove dvije. On se uvijek znao upaliti oko ponoći, oko 1 i zavijat 10-15 sekundi i to bi bilo to. Eto, to bi bilo sve od njega. Onako, ko da ima neku štopericu u sebi i laju. To jest ne laju, nek zavijao. Ali ovako preko dana, preko noći je on uglavnom bio miran. Ne znam, ja stvarno nikad nisam doživio ovako nešto da od pasa se može doživjeti. I onda evo, sad sam opet došao do ruba i napravio sam status na Fejsu i objavio sliku u kojem mi je tlak previsok. 173 sa 100. I eto, rekli su mi da sam preslab. A dobro. Valjda je to tako. Ili kako to popularno biva. Sve sam krivo shvatio.
Obično se onda, eto, valja pokušava, ne znam, napast druga osoba, poniziti druga osoba. Jer ovo je pregrozno. I ne znam stvarno da li oni shvaćaju šta pričaju. Ne znam stvarno. Sad je eto mir, ali ne znam dokad. Ne znam više ni šta da kažem. Stvarno, osjećaj je preodvratan. Kad eto, ti ludiš, tlak ti je visok, pod stresom si, neispavan si, zbog toga si razdražljiv. Ne možeš normalno ni zaspat više. Mislim, ne znam stvarno. S time da evo, ja vam spavam pod ventilatorom. Koji ima eto tri brzine i da bude kakav takav mir. Odnosno da ne čujem te iritantne laveže. Meni je ventilator na dvojici. Znači to je ono srednja brzina. Niska, srednja i brza. Odnosno jako sporo i nisko. Jer ne mogu, prije mi je bila na jedinici. Ventilator sam uključio tek toliko da malo priguši zvukove izvana, ali nije pomoglo i evo sad sam na dvojku stavio. Već zadnjih, ne znam, mjesec i po dana. Kažem, volim ja životinje, ali ovo je stvarno pregrozno. Možda je to jedini primjer, onaj pas Medo koji je završio u novinama. Odnosno, reportaža je bila o njima. Možda je to isto bio takav. Lajao na sve i svašta i nije dao spavat ljudima. Ali dok se to ne dogodi nekome, nitko ne vjeruje. Aj, bolje je. Jer osjećaj je odvratan. Osjećaj je stvarno odvratan. Pa sad zamislite da imate posao i da vam laju svaki dan, po noći, kad želite spavat. Želite odmoriti, želite napuniti baterije za sutrašnji dan i ne možete. Mislim da bi svatko izludio. Jer smo eto, ja i mama dobri oni, ili susjedi naši, jer nisu policiju pozvali. Jer doslovno ove dvije svaki dan laju, divljački. Malo nekad bude boljih dana, ali uglavnom nije. Jer eto, zadnjih 7-8 mjeseci meni je pregrozno. Promjene raspoloženja, neispavanost. Spavanje kad su one mirne.
Znači to eto, može biti jednu noć si budan, a onda preko dana spavaš. Ili eto, jednu noć možeš odspavati, ali drugu noć opet nećeš. I tako, ono, ne znam. Doslovno se mora potrefiti dobar dan da možeš zaspati. Tako da ja pokušavam malo preko igrica i igara odagnat misl. Jer kažem, ne mogu više izdržati i što se vidi eto i na tijelu. Prije 6-7 godina, 2015. sam doživio epileptički napad u vlaku. Išao na faks i 5 minuta kasnije u vlaku se dogodio epileptički napad. Nije to od tada pio sam tablete do evo prije mjesec dana sam prestao. Bio sam na pregledu, znači mjesec prije. To je bio koji neki 7. mjesec je bilo vrijeme kad su nestale te tablete koje sam prije uzimao i onda sam otišao na pregled da vidimo jel mogu prestati uzimati tablete. I tad su bile dobre vijesti, ovi su rekli da je sve ok u glavi. Svi ti nalazi su bili ok. Tako da smanjili su mi dozu, pa onda sam otišao u 9. mjesecu opet. Pa su mi tad opet smanjili dozu, rekli su da uzimam te kao pola tablete Depakina. I onda evo sad zadnjih mjesec dana ne uzimam uopće tablete. Za nekih 2 tjedna opet moram ići na pregled da vidimo je li sve ok u glavi. Ako je, onda najvjerojatnije više nema pregleda. Dok sam bio sad na ovom zadnjem pregledu, našli su da imam izgleda i problema sa štitnjačom. Tako da. Eto, i to još jedan problem koji će se nakalemiti, čini se. A i koliko sam gledao, sve može biti od stresa. Znači doslovno od stresa. A ja stres doživljavam, eto, konstantno za njih 7-8 mjeseci. Konstantno, znači. Stres plus nespavanje plus sve loše. I kako to onda neće utjecati na zdravlje, na organe. Stres je pregrozan danas. A okolina kao da ne shvaća koliko je to grozno. Barem okolina s kojom se ja susrećem. Nitko kao da ne shvaćaš koliki je ovo problem. Jedna jedina osoba od koje sam imao podršku. I koja je shvaćala, koja me nije osuđivala. Znači jedna osoba. Ne znam stvarno. Očito dok se ne dogodi tragedija ili nešto loše, niko neće prstom mrdniti. A tako to očito biva tu u Hrvatskoj. Zamolio sam prije 3 mjeseca da se psi maknu i da se napravi boks kod njih, da se maknu konačno.
Ali ništa. Sve je ostalo na maknit će se. Evo sad ću vam isto malo otvoriti pa da čujete. Evo, nadam se da se čuje. Ovako vam je meni stalno. Pa sad bi bili vi mogli izdržati uz ovako nešto. Svaki dan, svaku noć, svako jutro. Kad se vratite umorni sa posla. Kad se vratite umorni iz škole, faksa, čega god. Ovo je, kažem, neizdrživo. Da. Eto, sav taj lavež ostavlja traga na meni, pomalo. I onda me još dodatno napade da sam ja kriv, da sam ja slab. Pa mislim, stvarno. Zar itko normalan može ovako nešto izdržati? Ovakav, pa teror ću reći. Gruba riječ, ali je teror. Svaki dan, svaku noć, svako jutro. I onda vam još kažu da vi niste normalni. Da ste vi slabi. Mislim stvarno. Kako? Kako izdržati sve ovo? Plus. Kad ste išli podragat psa, on vas je udario glavom i izbio vam zub. Evo. Šta mislite onda? Šta mislite? Šta napraviti? U vama problem. Vi ste slabi. Eto, ne znam, imam sad zatvoren prozor, ali ne znam da li se čuje. Laju vani opet. Eto, 8 sati. Laju. A lajat će i u 23, i u ponoć, i u 1. Dok se očito ne umore i ne zaspu. Ali onda opet rano ujutro će nastaviti po starom. Jer kažem, ne može ih se urazumiti. Ne može. Pokušali jesmo. Ali ništa. Pokušavaš uspostaviti neki odnos sa psom, ali on, eto, naskoči i izbije ti zub. To praktički dođe ko nasilan napad. Ko da je neka osoba napala drugu osobu. I kako onda misliti išta pozitivno o njima? Kako? Ja ne mogu. Imam za sada trajne posljedice. Jer neimanje prednjeg zuba je pregrozno u javnosti izgleda. Ali kad ne mogu promijeniti to. nažalost nemam novaca
da popravim taj zub. I onda eto, ja sam nervozan, ja sam slab. Ja gledam sve crno. Ne znam, stvarno. Riječi podrške ne mogu dobiti. Odnosno, jako rijetko dobijam. Jer eto, prije 3-4 mjeseca sam zamolio da se makne. I eto, rekli su bit će. Rekao je bit će. I ništa se nije promijenilo. Apsolutno ništa se nije promijenilo. Osim eto što je meni možda zdravlje degradiralo. Ali ne znam kako izdržavati to sve. Pokušavam eto naći neku zanimaciju i pokušavam se makniti odavde. Pokušavam naći posao, ali nažalost ništa. Ne znam, ovo je grozno. I čuli ste sami koliko je to... Kakav je to lavež. Dan, jutro, večer. Nema to veze. Laj se ko da sutra ne postoji. Ne znam, zar je toliko teško uslišiti nečiju želju da mu bude bolji život. Zar mu se mora otežati maksimalno. Ono kaže se, napravit će to tad i to je to. A ne ovako. Biće. Eto, prošli su mjeseci i ništa. Ne znam, eto, da li se i sad čuje. Ali evo, otvorit ću prozor pa će se onda sve čuti. Eto ga. Sad ću ja malo biti tiho pa ću pustiti nek se oni čuju. Evo, 20:08.
Eto, neću više duljiti sa ovim monologom. Neću stvarno više duljiti. Eto, opet. Eto, malo kao se stišaju i onda opet kasnije počnu. I tak je, za njih 7-8 mjeseci. I onda sam, eto, ja kriv. Ja sam slab. Zato što ne mogu ovo podnijeti. Mislim da bi normalna osoba ovo mogla podnijeti. Da bi itko mogao ovo podnijeti. Pa bilo bi nas pune bolnice. Vrapće bi imalo posla s nama. Morali bi nadograđivati bolnice nakon ovakvog tretmana. I onda eto, vi ste slabi, jel da? Ne znam stvarno ko stvarno ovo može izdržat. Jer ja ne mogu, evo, ja ne mogu. Možda neko može, ali ja ne mogu. Nakon 7 mjeseci ja ne mogu ovo više izdržavati. Želiš malo mira, želiš malo tišine, želiš spavat po noći. Pa zar previše tražim? Zar je previše tako nešto željeti? Malo mira po noći. Po noći. Nek po danu bude kako bude. Ali po noći. Zar je previše željeti san? Ne znam stvarno. Očito je. Očito je. Neću vas više zamarat s ovim glupostima. Ne znam više ni šta da kažem pametno. Stvarno umoran sam od svega i ovo je pregrozno. Pregrozno.